Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Inggih para yawana, para siswa sareng sami sana mangkin mewali Bapak ngaturin pepelajahan punika talar iraga jagi melajah sarang-sarang melajah bos saling dagingin ring video puniki ring rahina sana becek puniki abdi yang Bapak dumugi samian pada kena ring jero soang-soang sarang keluarga sami dumugi kantun semangat puniki jagi melajah pemekas melajah bahasa Bali inggih kesarengin Bapak nggih Gede Agus Suryawan Bapak sana mangkin jagi sarang-sarang ngaturin talar melajah sarang-sarang puniki ngenenin indik pelajahan sana anyar ring semester puniki sampun ngenyek ring bab 2 sepunika inggih punika pepelajahan indik papan waste utawi papan nama inggih sapunika nggih papan waste utawi papan nama mangda wonten bekal puniki patut keelingang harus diingat pelajaran sana sampun lintang pelajaran yang telah kita pelajari di kelas 10 11 sebelumnya nggih tentang pelajaran aksara Bali yaitu soroh aksara Bali. Nah nika elingang soroh aksara Bali uraste swalolita wonten aksara wijaksara wonten aksara modre. Wonten talar warnan aksara aksara swara aksara wianjana punika talar saneng rajing arda swara. Talar patut niki elingang indik pengangge aksara, pengangge swara, pengangge arda swara, miwah pengangge tengenan, ngelantur ugar-ugar nyurat aksara Bali, sana ke bawah pasang aksara Bali. Nika patut niki elingang angin bekal jagi melajahin indik mekarya papan nama utawi papan waste. Ring video ne puniki sana mangkin nggih. Inggih sesampune eling menawi ning ten eling niki rarah-rarah niki malih cari-cari nanti lagi kalau misalnya sudah lupa. Sekarang kita lanjutkan mungkin ngiring lanturang indik papan waste utawi papan nama papan waste utawi papan nama sana mungkin sampun ngelima kekenia ring palemahane banyak ditemukan papan nama yang bertuliskan aksara Bali dulu sudah banyak apalagi sekarang semakin banyak. Nah sejeroning papan waste pacang akeh manggihin akan banyak kita temui angka Bali talar wonten ringkesan utawi singkatan wonten ringkesan tradisional utawi aksara anceng talar wonten ringkesan modern utawi kruna anceng talar wonten benyangan kepanggihin akronim talar wonten parinama utawi istilah saking bahasa luar bahasa Dura Bali nggih punika jagi kepanggihin. Nah ini ceciren ringkesan, ciri-ciri ringkesan atau singkatan, ini ke apit cari, diapit oleh cari siki, ini ke gambarnya ya, ngelantur jagi nyurat suarane. Nah sejeroning nyurat, nika akan menulis suaranya, nulis munyine. Nah ini ke ciri ringkesan utawi singkatan. Nah sedurung ngelantur ke papan nama papan waste wonten mungkin ke bawah ringkesan tradisional utawi aksara anceng niki wonten kekenia ringkesan kruna ring lontar usada sekadi niki contone te niki kewacen utawi artine tambo. Nah niki usada pengobatan biasanya icen resep yang kadimangkene te niki artine tambane sesaga niki saranane sapunapi angin saranane niki kedumun ring lontar usado tapi pengobatan nika ringkesan tradisional sapunika aksara anceng nglantur ringkesan tradisional talar wonten kepanggihan ring wariga sekadi pancewara niki ukara kewacen umanis nika artine umanis nglantur re nika artine utawi kewacen redite niki pancewara nika nggih. Nah wonten talar sane keping C ringkesan kruna mangge ring sejeroning kolofon sekadi niki tang niki kewacen tanggal pang niki kewacen utawi artine panglong niki mepekatan ring galah. Nah niki ringkesan tradisional utawi aksara anceng. Nah nglantur mungkin sane modern sane anyar sane modern nggih sampun ngelima kangen sejeroning papan nama niki sampun sane pacang ke bawah mulai jebos
Taler kecirenin dicirikan dengan apit carek siki, diapit oleh carek siki ke surat manut ucapane. Nah, ditulis menurut suaranya. Yening wit krunane saking bahasa Indonesia nanging kruna-kruna sane merupa pasang pagah ke surat napi kewentenannya. Kalau bahasa Indonesia ditulis apa je munyine, yening bahasa setiosan sane merupa pasang pagah ditulis seperti seharusnya. Nah, niki contohnya mungkin SMP niki bahasa Indonesia, SMA, SMK, STSI. Ditulis ucapannya S M P P. Nah, nika contohnya nggih. Nah, ring ungkur mulai bos wonten ketelataran nggih. Niki contoh ringkesan modern SMP, SMA, SMK, STSI nika singkatan atau ringkesan modern. Nggih. Nah, nglantur tetep cirene apit cari nyurat suarane, nulis munyine. Nah, nglantur mungkin sana kekeniang ringkesan akronim talar akeh jagi kepanggihan nggih. Akronim punika kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Nah, nika akronim. Nggih, mangdel danganan, mangdel lebih gampang niki ngeresepang niki contohnya nggih. Pramuka, praja muda karana. Tetapi diambil bagian-bagian katanya dijadikan kata yang baru yang dianggap wajar. Praja, muda mu karena ka dadasnya pramuka. Nah, nike ke bawah akronim. Balita, bayi di bawah 5 tahun kan nggih. Tapi di atas 5 tahun nggih balita nike balita. Pemilu, pemilihan umum. Dibuat kata baru yang wajar yang singkat dadasnya pemilu. Nah, nike ke bawah akronim nike nggih. Sanetiosan akeh niki nggih menawi wonten malih posyandu kan nggih, pos pelayanan terpadu mewah sanetiosan nggih. Nika akronim. Nang lantur patah carane nyurat ke surat sekadi kruna niki nggih apit cari taler ke surat sekadi kruna nggih. Pramuka ya pramuka, krunane pramuka otomatis suarane pramuka, nyuratne pramuka niki pramuka nggih. Nggih nglantur mungkin wow ya yang sampun ngurat yang angka ringkesan akronim wonten taler bahasa Bali mimah bahasa Duro pasang pagah nah makin sampun ngenjak ring papan nama ring ruang publik sanes niki sanes sampun wonten ring segenah-genah nggih inayang ngurat yang nika instansi nggih ranah dinas ranah adat wonten. Nah, niki malih gambarne niki kantor Gubernur Bali, aksara Bali, aksara Latin. Niki wau nggih. Nah, malih bos Bapak ngaturin aturan sane pinihannya, aturan terbaru nggih. Menawi yang video-video dumunan aturannya niki kantun sane lama niki makin sane terbaru. Bilih-bilih bahkan buku pun sekarang berubah nggih. Hari video puniki aturan terbaru malih bos. Nah, niki papan nama yang ruang publik sekadi nama sekolah, nama SD niki nama sekolah SMA talar nggih. Niki dumun angin gambaran nama li bos ketelataran. Nah, dulu surat yang niki malih pisan sana wau SMP. Surat suarane SMP niki e kare jangin dagingin se tegul S. M e kare dagingin mo tegul M. P berarti P ini kan sekali biasa niki P dagingin taleng mau suara P. Nah, SMP mimah selanturipun niki nggih. Nika elengang malih pisan cirine tetep apit cari nyurat munyine nulis suarane nggih. Nah, nika apit cari niki nggih sampun ke cingain ring layar. Nah, nglantur sane mangkin yening pupulang mangdeten repot malih niki singkatan atau ringkesan niki ring ranah dinas ranah adat niki akeh yang nganggian sesuratan huruf abjad nih nggih. Mungkin pupulang Bapak niki sampun saya ge saking abjad Latin A kantos Z niki nggih. Nah, niki A kantos Z sekalipun niki A kantos Z niki A B C. Nah, niki makin langsung ke manten niki jawabannya. Nah, niki A niki akare, B biasa B munyine B, C munyine C, D munyine D, E kare. F nah niki F niki dua ning ten wonten
napi wasane artikulasi F niki ring layah anak Bali nggih. Lidah anak Bali niki F niki patah sekali P kemanten nggih. E kesarengin gempelan P dadosna F tegul nggih. F G H niki ngangen wisarga, H I ikare, J K munyine K nggih, K L ikare L tegul, M N O kare P amalih niki P nggih. Ki biasa mantan niki P R kare dagingin surang, R S T U kare P niki patah sekali V niki dadas nggih. V Vespa sarang V biasa niki patah nggih. V W X niki kare ke sesapo tegul X Y Z. Nah nika nggih niki cawisane nggih. Nah nika kirang langkung sekadi punika yening indang yening diidentikan ke aksara Bali niki nggih. Huruf Latin abjad punika kirang langkung sekadi punika yening kangen ring papanama niki benjangan nika nggih. Dados uratian jebos. Nggih. Nah, mungkin Bapak ngajarin contoh ringkesan modern RRI. Nah, Radio Republik Indonesia, SMA, SCTV. RRI suarane RRI. Dadosna ke surat ape cari elengang ape cari kare jangin surang RRI. Ampun dados RRI. SMA sekali wau ape cari SMA. Ngenten nggih. Ampunang dagingin taleng dagingin yen taleng mo dados taleng mo tegul dadosna me tegul nanika ruwet. Nah ini gampang niki ngen aksara suara karo karo mo dadosna ema tegul m. Nah m a niki akara. Punika talar senatiasan SCTP S dumunan S karo C biasa T biasa niki taleng te P taleng po SCTP ampun elengang ape cari. Nah nika nggih kengken yang munyine kedo tulis to nika aloh nika nggih. Nika ape cari nyurat suarane stata elengang. Nika ape cari nyurat suarane itulah cirinya nggih. Dangan gampang niki nggih. Nah contoh akronim mungkin iwau contoh ringkesan mungkin contoh akronim. IKIP niki dibaca seperti kata IKIP ten anaknya mau sang IKIP ten kemon IKIP berarti munyine ya IKIP. Nah, nulis kruna cara nulis kruna IKIP. OSIS dibaca seperti kata OSIS niki angin sesaga nggih. Tilang tindakan langsung tilang ape cari P3K ape cari niki cari di tengah niki wonten malih ngapit angka duaning angka nika malih maapit niki nggih. S1 niki maapit doning angka. BP3 BP angka maapit 3 BP3. Nah nika carane nyurat akronim. Nah huruf-hurufnya sampun wau dados aksara anceng keuningin ngelantur akronim talar sampun condone tetep ape cari nyurat munyine nggih. Nika cirine stata elengang. Nah ngelantur mungkin nah niki ndek nyurat papanama niki medasar ring pemikukuh sane anyar puniki Pergo Bali nomor 80 tahun 2018 nggih niki nomor ulung dasa warsa kali tali Plekutus tentang perlindungan dan penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali sane ke tetepang niki ring Denpasar tanggal 26 September kali tali Plekutus oleh Gubernur Bali nike angin dasar nggih. Dasar puniki ngentosin dadasne pepelajaran utawi ugar-ugar sane dumun niki nggih. Nah ini dumun ranah adat aksara Bali duran aksara Latin bedena. Yening ranah dinas aksara Latin huruf Latin duran aksara Bali ringsor bedene nika dumun. Aksara Bali bisa di atas bisa di bawah tergantung ranahnya. Nah yang makin nah aksara Bali niki cengakin nah niki nggih aksara Bali wajib ditempatkan di atas huruf Latin dalam penulisan nama tempat persembahyangan umat Hindu lembaga adat dan sebagainya. Nah niki sane penting ya. Aksara Bali wajib ditempatkan di atas huruf Latin dalam penulisan nama bla 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 dan seterusnya. Nike sane aturan sane anyar nggih. Lantur mendasaring ugar-ugar punika dadosne penyurutan papan wasta ngangge aksara Bali ka anutang ring Pergo Bali nomor ulung dasa punika nggih.
Ring pasal 6 menika nggih sane suarane sekali wau aksara Bali wajib ditempatkan di atas huruf Latin dalam penulisan nama napi nggih. Dadosne sida ke cutetang yening nyurat aksara Bali ring papan wasta utawi papan nama niki sekadi mangkin tidak lagi dipengaruhi oleh ranah adat atau ranah modern, tetapi langsung nyurat papan nama aksara Bali duran raris ring sorne huruf Latin nggih aksara Bali ring dhuwur aksara Latin utawi huruf Latin ring sorne. Nah nike aplikasi dari aturan atau dari pergub yang sudah disebutkan di depan tadi nike nggih papan nama. Nah mungkin ini yang contoh mekarya papan nama niki wonten papane niki nggih papan mungkin surat papan nama. Napi sini ke surat, nah napi je niki banyak aja ke aksara Bali ne duran raris aksara Latin utawi huruf Latine ring sor betenan. Ini ageng alitnya punika berimbang niki nggih gedene aksara Bali pun api amun api gedene huruf Latin ini taler amunika gedene berimbang sapunika nggih. Ranah adat bahasa Bali maupun ranah modern bahasa Indonesia aksara Bali tetap ditulis di atas huruf Latin sapunika nggih. Nggih dumugi sampun keresepang indik pepelajaran nyurat papan wasta makin tergantung seni mantan niki nggih yen becik keterampilan nyurat niki becik ya becik yen ten nganggen Bali Simar mantan nganggen komputer urat yang uger-uger sane sampun ketelaterangi wau nggih. Niki contoh-contoh papan wasta sane sampun wonten ring Palemahan ring di lingkungan sudah dipasang nggih. Niki ring SMA Negeri 1 Penebel nggih. Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, SMA Negeri 1 Penebel, Jalan Pitre nomor 49, Desa Pitre, Penebel Tabanan 82152. Nah niki aksara Bali duran, aksara Latin utawi huruf Latin ring sor betenan. Nah malih siki tanda utawi ciciren pepohosan koma cari siki utawi titik cari kalih itu cukup ditempatkan terakhir saja tanda titik sekali niki nggih. Niki. Cukup di bagian akhir saja tanda cari kalih. Niki. Ring dhuwurne nika dados tanda kenging nika nggih. Nika kocap saking pertemuan sane kaping ungkur iki Bapak Gede Nale antara sane ngicen ilmu sekadi punika sane anyar nggih. Inggih sapunika papan wasta niki sane sampun bersida aturang Bapak uput pelajane di papan wasta dumugi sayan-sayan waget niki nyurat ngelantur yen yang sedang ring puniki nunas mangde like, share, komen, subscribe, klik talar lonceng utawi tanda bel mangde nguningin mangde wonten pemberitahuan saking channel puniki nik pelajaran bahasa Bali sane tiosan sane anyar nggih. Amunika titiang presiden ngaturin yana sami dumugi wonten pikenohipun kira langkung matur Bapak Nunas Pengampura. Ring semonten sane meraga sujana niki nggih sarining sastra waget sejroning aksara bahasa Bali Nunas penuntun talar sareng sami nggih. Amunika numun puputang untuk para masanti. Om Santi 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 Om.